Namhlanje ndilapha for indaba yokuqinisha imoto ukuthi imoto siyiqinisha kanjani ngebhengela. Xa usuke ufune imoto yakho ingenza ama-accident, ingahambi ishayisa ungatholi ingozi ukuthi kungagcine kuze kushona abantu. So i-protection ke bafowethu ingendlela ezininzi when comes to kwi-protection yemoto, ukuthi imoto yakho ingathola ama-accident. So okokuqala, kuyenzeka ukuthi uchole ukuthi wena ufuna ukuphuma ngokwakho, mhlambe khona la ufuna ukuya khona noba ufuna ukuyaphi, uvele nje ulibaziseke, uchole ukuthi uzodileya ugcina ungasayanga la bekumele ukuthi uyakhona. So ikuvikela nje kanjalo kwi-car accident isikhathi esiningi. Kuyashiyana ukuthi ingozi beyizokuthatha noma mhlambi ingozi beyizoba ngakanani. Okwesi-2, ngendlela ephinde ikuprotecte ngayo, kusho ukuthi i-accident amathuba mancinci awokuthi uthole i-accident uma une-protection eyebhengela. So amathuba asuke mancinci because kaloku wena uvikelwe, akho lula ukuthi ungathola i-car accident noma mhlawumbi imoto yakho bangayintshontsha lula. Masenze umzekelo, bekade bezoyintshontsha mhlambe kwi-stop sign esithile noma mhlambe emarobhothini, uvele udelay mhlambe uchole ukuthi uyofika komarobhothi kuthatha isikhathi, okanye mhlambe ugcina ungafikanga. So kude way ibhengela nezinto endiye ndizifake, so zizinto uSimba aqinisha ngazo nebhengela, yabo. So isikhathi esiningi ke imoto ayihlabeli ke lapho ke bafowethu, mawukusuke kuthiwa uqinisha imoto la kwaSimba, imoto ayihlabeli nje, ubuthi uyayihlabela ufuna ukubonga. So ndiyakunikeza into zokuqinisha, zihamba nebhengela phakathi. So kuba khona ibhengela, kube sekuba nento eziyi-2 ozoyifaka kwisayidi lika driver, kube sekuba khona into futhi ozoyifaka ngapha esayidini elika passenger eleft. Isikhathi esiningi imoto meyishayisa ishayisa ngomphambili. Imoto ngeke uve nje kuthiwa meyishayisa isikhathi esiningi ishayisa ngo-reverse, kakhulu ko-freeway. Bangayishayisa emva, bangayishayisa emasayidini, but imoto ishayisa ngomphambili. Naxa ngaba kuthiwa imoto zakho isikhathi esininzi kuhlale kube nomuntu oshonayo, is either ngabantu abashona ngaphakathi, let's say ebantwini abakwibhizinisi yemoto, is either ngabantu mhlawumbe abashona ngokuthi baphakathi imoto ilento iyashayisa, noma mhlawumbe yenza i-accident ku-end up kushona abantu, noba mhlawumbe kuthiwe imoto mhlawumbe okanye ishayisa abantu endleleni. Kancane imoto yakho ishayisa abantu. Mandikuqinishele imoto ninguSimba bafowethu. Kudala nisisho nisithi Simba sebenza. Lokho ukuqinisha kwami andiduri too much for indaba yokuqinisha, because abantu ama-price ashiyashiyane ebantwini, but mina ndisaniqala ngeprice reasonable ukuthi wonke umuntu angafikelela kuyo, because xa kukhulunywa ngokuqinisha imoto ngumsebenzi. Ukhumbule ukuthi imoto uyakwazi ukuziqinishela mase ngaba sendikuposele. Imoto kumele ukuthi ufike uyichele ngaphakathi, sikhona into zokuchela endikunikeza zona ngaphakathi nangaphandle. Siphinde futhi sibe nezinto esizifakayo lapha emotweni, njengoba nisisho ukuthi kwisayidi lika driver uyafaka, kwisayidi le passenger uyafaka, ubeke ngoku sowuthini la kwibhengela ube solifaka lapha escreenini, njengoba endinibonisa ebantwini kade beyibukela ivideo yami.
So la uzoyithola khona ivideo yakhona uyithola ngapha ku YouTube la uyithola khona. So indlela ke bafowethu eyokusiza abantu indlela eyokusiza abantu. So ndithe noma ndike ndinikhiphele nje bafowethu, but yona i-normal price is not ukuthi i-normal price ngu-5,000. 5,000 umncane for lo msebenzi lona endiwenzayo, yabona. 5,000 imncane, qha ndithi at least abantu abaninzi bakwazi ukufikelela. So kunendlela futhi enye because of lo ngunyaka wethu, unyaka wokuphumelela ke guys. So khona indlela enye yesibini mawusukuthi ufuna ipromotion. Mawusukuthi ufuna ipromotion emsebenzini, appoint mhlambe kwesihlalo kuso. Ngelakhi senzoyiposa ke into efana neyo, but before ndiyiposa le promotion because nento zemali ufuna sibe nazo. Before ndiyiposa kunezinto endifuna uqale ndiziconfirm. Kunezinto ezincane engisafuna ukuziconfirm esigodlweni, ndive ukuthi kulungile na xa ndiyenza kanje nakanje nakanje. So ndizoziposa ke bafowethu xa ngaba sekuvunyiwe esigodlweni, noba xa ngingavunywa umuntu aze ke lapha ekhaya ke ndimsebenze. Because kona iba ngumsebenzi into ye-promotion, ndiye ndikusebenze nje futhi kuba yi-1 day. Ungazuba uzixayekisa, uyafona nje straight uthethe ukuthi mina Simba ndifuna ipromotion ndoda, noma mhlawumbe andi-appointwa kwesihlalo ndihleli kuso, ndibese ndikwenzela. So if ipromotion kufanele ukuthi moyifuna at least uyazi ukuthi ufuna ipromotion, unazo i-qualifications zale ndawo oyifunayo. Is-either indawo okanye ichola ukuthi usebenze maybe umzekelo 15 years, awutholi promotion for 15 years because kunabantu ochola ukuthi basebenza iposition eziless than i-qualifications zabo, and uchola ukuthi esebenza ilento esebenza kwindawo less than i-qualifications zakhe akapromothwa lo muntu lona, anikezwe permanent. Always ukuthi wena ubambile, sisave imali yecompany, decent that. So lento enizoninikeza yona promotion akudlala bafowethu, ndizoyiconfirma nje kakuhle esigodlweni. Xa kuvunywa ukuthi ndimposele kuyoba inhlanhla yenu ke eyokuthi ndimposele, but yona leyo qinisha imoto hayi sekuvumelekile ukuthi ningayiposa nje bafowethu. Sekuvumelekile ukuthi ningayiposa. Uyabona? So yeah, kufanele kube njalo. Is-either mhlambe kwi-promotion unazo i-qualifications because of kunemisebenzi ochola ukuthi ayidinga amaphepha eminye. Uya-understand, uyakwazi ukuxhumana nabantu abathile bakuthathe bakubeke la usuku ufuna ukuya khona. Sebenzisa le nduku le ndizoninikeza yona because induku nje le ndizoninikeza yona. Is-either mhlawumbe uzoza uzoyithatha apha ekhaya kusizobona ngawe, uyabona. So noba ungumuntu webhengela, ezinye izinto endizivezayo mawusuku ufuna ukuza uzoyithatha, ungathi ulinde ibhengela kwesinye isikhathi because ibhengela kuyenzeka kuba ililwe izimpi zakho wena ngowusafocuse kuleyo focuse kuyo. Kanti mawusukuthi mina Simba ndoda ipost iphumile, sibaninzi thina esifuna ipromotion because abantu basebenzisa abantu babo ngokuhlukahlukana. Abantu banezinto zabo abazisebenzisayo for ukuthola ipromotion. So wena uyahlala urelax, uthi ndine-qualifications, uyoloku actor kuyo position yakho. Ngenxa ukuthi wena uzothi ndiyathandaza nje kuphela, uzoloku actor ngokucabanga ukuthi mengabe usizwa inyanga noma mhlawumbe ngumprofeti angeke usizakale.
uyoloku act, yabo, sekufunakala imali impilo nje yanamhlanje. Sekufunakala imali. So ingakho ngisisho bafowethu lithi into ye-promotion uyayisebenzisa, akuthathi nje ngisho nesikhathi eside. Xa iphumile ipost or mayiphuma ipost, uzazi ukuthi mina ndinento yami mhlawumbe ye-promotion ngiyithathe kuSimba. You know ukuthi lento ye-promotion iyokuthatha ikubeke, uyabona. Kumanje njengoba ndithi nizoyikhipha indaba sendiyithestile, ndakufumana ukuthi iyasebenza and abantu iyabasebenzela. So njengoba abantu ibasebenzela lento le promotion, abantu bayapromote emsebenzini, abantu bayithola imisebenzi, uyabona. Bayapromote abantu bayayithola imisebenzi, iphaketha liyakhula, ama-UIF ayakhula, ama-provident fund ayakhula ebantwini, yabona. Into zabo ziyaphakama ngokusebenzisa ntoni? Into ye-promotion. Ndikhumbula umuntu ekade ndimsebenza for i-promotion la ngoJanuwari. Lo muntu lona kusho ukuthi u-acte emsebenzini, uku-acta kwakhe u-acte iminyaka, and bekufanele ukuthi kahle kahle ngu-general manager lo muntu xa isisho, but ngoku bambeka phaa kuma-senior manager, uyabona. Bambeka kuma-senior manager, ndathi no, and bambeka ukuthi a-acte kwi-senior manager. Ndathi no, kumele ukuthi ndimnikeze i-promotion. Ndamnikeza i-promotion, into zakhe zaphakama. So mawufuna nje i-promotion, sokhuluma mawusukufuna i-promotion, but ke into kaSimba is because of ngigaranta mina umsebenzi endiwenzayo, apha izofika kulimaze khona, because ukhumbule ukuthi i-promotion anihlangananga mina nayo, i-promotion ozoyithola, because xa uba rishi, uburishi ngobakho nefamily yakho. uSimba kahlangananga noburishi bakho, uSimba kahlangananga nemoto zakho. Mawuthenga imoto ngeyakho nefamily yakho, mawuthenga umzi ngowakho nefamily yakho. Andithi ebantwini ozani la ndikhona, la ndikhona, ofuna ukuza uzoza, ofuna ukuza, but you know ukuthi eziba ndinamandla ukuthi ndinilethe la ndikhona, kumele ukuthi nani sacrifice something, because akuzusiza bafowethu ukunikeza abantu promotion whereas wena ungekuthole into. Ebuncinaneni mesisaqala umsebenzi ndizoyenza u11,000 xa sisaqala umsebenzi. Mawusuke ufuna ipromotion nyani ungadlali, ebuncinaneni ndizokwenzela ngo11,000, ubese ukuthi ke ukushaja kunye ke ukuya phambili soba sesikhuluma, because mina andikwazi ukuthi ndithi ngizokunikeza inhlanhla yemali nibe nihlupheka. Andikwazi mina ndithi ndizokunikeza into ipromotion ndibe mina ndihlupheka, andikwazi. Ebuncinaneni usho ukuthi xa sisithi ebuncinaneni sisuke sikhuluma ngokushaja nje kokuqala ukuthi ufuna ku11,000 ube nawo, zokunikeza ke idate ukuthi okay ngexesha elikanje kumele ukuthi ipromotion ube soyithola ngexesha elikanje xa ndikunikeza, uyabona. Asijonge ukuthi ipromotion ivula nini ivala nini. Mina ngizoreceive indaba ukuthi lo muntu lo njengoba umnikeza lento ngexesha elikanje, mase isebenzisile into yalapha ekhaya, kumele ukuthi ipromotion abe seyithole ngexesha elikanje, because abantu abakhona njengamanje mawuthi yabheka baya act most kwi-position eziphezulu, ingakho be-voiceless, ingakho i-voice zabo zingaqondanga. It's because of baya actor kwi-position ezininzi abazisebenzayo, uyabona. Umuntu upha kwi-senior manager but uyofumana ungathi i-general work, akana voice, uya understand, uyazilibala. Is because of uya actor
uyayazi ukuthi udeserve even better kwiposition akuyo. Uyabona? So le induku le endiyenzileyo ndiyenzele abantu abasuke bethi bona bafuna ipromotion. Le nduku le but ngizoyiconfirma esigodlweni ukuthi esigodlweni bayavuma na ukuthi ndiniposele noma mhlambi kumele nizaphe ekhaya. Mina ndikunikeza isikhathi. Uyabona iWest Party lo baba lo lithi ngoJanuary ebethola ipromotion. Ufike la kum ngoDisemba. Xa ifika la kum ufike ekhala kakhulu ukuthi Simba ndiyasebenza ndoda ndiyahola. Hola 50,000 ngenyanga. But andiyiboni 50,000 ukuthi iphele laphi. La ndi-actor khona, ndi-actor kwiposition ndi-deserve ngcono than le position ngokwama-qualifications. Ndifunde ko-overseas. Yabo, i-50,000 andiboni ukuthi iphele laphi. Kuyabheda nje empilweni amakuhlangana. U-acte iminyaka emingaphi? It's more than 10 years. More than 10 years. Lo tata lo e-actor kule position. So xa i-actor kule position lena uthi uhola imali encinci uye ko-overseas lo muntu lo for imfundo. Baba nje sekhulile close to ukuretire. I think ngokomthetho singasho sithi ushekelwe mhlawumbe ngabo 13 years if angixoki ukuthi retire. Uyabo? So ndathi kulo baba lo ngoDisemba ndathi ngoJanuary ndifuna ukuthi le position oyi-actayo ube le position le uyi-actayo so uthole ntoni? So uthole ipromotion ngoJanuary. Azange akhole lo tata lona. Xa ngiqeda ukumsebenza ngoDisemba kwacaca ukuthi nebudget kwikhampani le ayisebenzelayo ibudget incinci. So bekumele ukuthi bekune conference ukuhlangana nje kusho ukuthi ikhampani enkulu ezikhampani ezika government esinjengo Transnet actually. So lo tata lo kwacaca ukuthi kuhlangana kwabanye amazwe alapha eAfrika. Lo tata meniqeda ukumsebenza ukuthi athole ipromotion benimshaje nje kuphela because of beniqeda ukuyikhipha into yakho nathi 8,000 ngesikhathi ndimshaja. Lo tata lona same December kwaba neconference kulamazwe la ngaphandle. ITanzania yakhipha imali ephaketheni. Yathi lo tata lona makaye. Yathi lo tata lona makaye yathi iSouth Africa angeke ishiyeke behind. Angeke iSouth Africa ishiyeke. Yakhipha iTanzania book ihotela, iTanzania ngemali yayo. Yabhook ihotela, yabhook iflight, yabhuka everything. Uthe mesefika lo tata wathi unbelieve. Dise meetingini kumanje sihlangene kumanje. Uyabona? So ndabe senisithi ke makabuye ngoJanuary ndafike futhi namsebenza futhi because uJanuary nikhumbula uba nginyaka wakho ukupromote. Uyabo? So into ephuma kubani? Ephuma kuSimba, not ukuthi into beyivele izokwenzeka. Ezinye izinto guys if besivele zizokwenzeka ubohlala urelax ulinde. Uyabona? And if uSimba ngendlela izinga endiprofeta ngalo ndingazi ukuthi unifanisa nobani, mhlawumbe unifanisa nomuntu omaziyo engamaziyo. If ube niprofeta into bezivele zizokwenzeka. Guys ukuprofeta hayi yonke into ukuthi beyivele izokwenzeka. Zikhona izinto ebezingezenzeka. Zikhona izinto ostakhe kuzo, not ukuthi ustakhe ngoba bekumele ukuthi ustakhe, but ustakhe kwendwezi is because of wena usetyenziwe behind. Ustakhe kwendo ezi is because sekunento efike yasitha. Awustakhanga kwezinto ostakhe kuzo because of urizina kakhulu, because of bekumele ukuthi kube njalo. You stuck kwi-same position kwesinye isikhathi uthola ukuthi awuthola ama-promotion kanti sekune spirit behind esenza ukuthi makube njalo.
ingakho bafowethu kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi uhlala unga-accept ukuthi manike nihlale ndami ndohlola, ukuthi manike nihlale ndami ndosetshenzwa ngubani, because into elimaza abantu ukuqhela indawo ukuthi hayi bekumele ukuthi kube nje, bekumele ukuthi kube nje. So ilife nje ke guys injalo, uyabona. So ingakho ngisisho ngisithi bafowethu mawusuke uthi ufuna ipromotion userious, ufuna kuyazi ukuthi u11,000 uzowuhlanganisa because of ipromotion. Kunabantu abahola o20,000 ngenyanga, kunabantu abahola ngisho no10,000 ngisho no5,000. Le promotion osuke uyifuna iyosiza wena nomndeni wakho. Andikho kwinto ukuthi mina hey wozani lani khona, ngaba ndihamba nje ngamapholo lana, ngaba ndihamba nje ngamapholo abhedayo la, ngaba ndihamba ngosigedlemba bo40,000, uyabona. So hayi ukuthi wozani la ndikhona, ofuna ukuza uzoza, ongafuni ayeke. Anithi kudala nisithi Simba sinikeze into zemali, Simba sinikeze ilife yami yabheda. Nazi izinto ndizikhiphile because xa nithule benithule ngabomu, hayi ukuthi nithule amandla ndinawo, hayi ukuthi nithule andikwazi ukwenza izinto. Ndiyazenza izinto mina zenzeke, and andenzi izinto ebekuthiwa bezivele zizokwenzeka. Andenzi. Yabona into kaJacob Zuma, if umuntu wayenengqondo kakuhle ekwazi ukuhluza, into kaJacob Zuma if uyayijonga beyihamba kahle before ndiyiprofeta, and after ndiyiprofesithile still yahamba kahle, yamoshakala xa ndiqala nisithi uJacob Zuma makeze wanyatsa, izwe izipirithi samsenzane siphakama, sithi cha uJacob Zuma uzothini, uzoshintsha ubufakazi. Washintsha ubufakazi, wenza zonke into ezibhedayo, wangaya emaparlamente wenza zonke into ezibhedayo. Ngoba if uJacob Zuma daniloko niprofeta wagcine bangupresident, yonke into yakhe ihamba kakuhle, wonke umuntu ebezosho athi beyivele izokwenzeka. So anisebenzi ngama-lucky shot mina bafowethu, andinayo into ekuthiwa yi-lucky shot, yabona. Esami isiprofetho xa ndisikhiphile kumele kubonakale, elami ibhengela xa ndilikhiphile kumele kubonakale. So ndisho nalo baba lona ndiyazi ukuthi abantu abaninzi lo baba u-acte iminyaka, kuphuma amaposti, kukunento ezininzi, u-acte iminyaka, years. Lo baba lona ukhuluma ngaye. Ngenye imini nizomvethetha kubaba omdala uRishi, cha hayi uRishi bafowethu. Ungantsheli mina ngabantu abasathenga imoto zo100,000, umuntu osadrive imoto e100,000 ucabanga ukuthi unemali, akabi nemali. Usazama, yena is filthy rich, unemizi eyi2 emikhulu lo baba, unemoto ezinkulu. Mina nikhuluma ngomuntu onemali la, nikhulumi nje ngeNebethon ecabanga ukuthi inemali ehlala kwi-RDP. Anikhulumi ngomuntu ohlala kwi-RDP ozophakama achoma, umuntu echoma nge-RDP is filthy rich. Nizomva ngenye imini ekhuluma egroupini ukuthi umazi every Friday uthanda ukulead iprayer lo tata lo. Every Friday is wenza sure ukuthi everyone uba khona kwiprayer, yabo. Xa ifika la kume bekhala kubheda, hayi indaba okudlala, ebekhala. And futhi nyani ilife yakhe ingahlangananga at all, ilife yakhe, yabo. And ke lapho ke sikhuluma ngomuntu omkhulu ke empilweni, sikhuluma ngomuntu omkhulu, ngubishop lo baba lo enikhuluma ngayo, bishop. Sikhuluma nje ngomuntu omkhulu kakhulu empilweni. So andiyonto okudlala mina bafowethu, yabo. Hayi ukuthi mhlawumbe ngitry uku-expose ama-client xa sisegroupini siyifamily osuke ejonga into ayijongayo, ujonga into zakhe, and ngenye imini idlozi liyami-expose sibone ukuthi senzani ngayo.
Egroupini sonke siye ngenkinga zethu. Akekho umuntu othe egroupini mina ndiye ngoba ndi-happy or bendinemali yokudlala. Sonke siye ngenkinga zethu. Ekade bethenga abantu ukuthi hambani nojonga, bafike bambona u2026 ukuthi unjani, bashiya. Bafike bambona 2026 ukuthi unjani. So ingakho ndiye ndithi xa ndisenza into andithanda izikesh. Andikhathali ukuthi obani ba-expensive ukudlula mna, andikhathali ukuthi mhlawumbe unibheke njani, as long mna ndiyazi ukuthi into ndikushaja yona, into osuke uyifuna usuke uzoyithola, nokuthi imali yakho mekumele ukuthi ubuyele back ndisheshe ndiyibuyise. Xa kumele ukuthi ndiyibuyisele back ndisheshe ndiyibuyise, singaze sibe nenkinga sobabili. And you must make sure ukuthi noba ungubani la usuka khona or whoever ocabanga ukuthi unguye, mawufuna ipromotion anifuni umuntu ozobe nijikajika ozobe ethetha izitori ukuthi hayi Simba cela ungisize ngiqale ngithole le promotion, after mase ngaba sendiyithole ndizoba senikhokha. Anifuni umuntu ozonzela ngezo story. Mawuza ngezo story ezo ngizokushaja more, xa ngiqeda ukushaja more ndikubekele into, because andihlangananga mna noburishi osazobuthola. I have no business. Uburishi obuseza kuwe ngobakho nefamily yakho. Xa uthenga imoto for wena nefamily yakho or whoever oclose now, whatever oyicingileyo. Izindlu ozoba nazo, imizi yakho nefamily yakho. Nami ndine-title deed zami ndinguSimba, zinto zakho. I don't care about ezo nto ezo. So ingakho ngisithi mina ninikeza u11,000 ndikwazi ukucrossisa le bridge le osuke uthi ufuna ukuyicross, noma mhlawumbe ibridge ekudala ufuna ukuyicross. Because one thing ofuna ukuyazi naye lo baba lona bengitshela wathi yazi Simba la ngincede ibhangela. Usho wakwazi ukuthi le position akuyo akwazi ukubona i-challenge. Benixelelwa nguye zada mprofet. Ndimprofet engenetic ayi1 lo baba, xa ngiqeda umprofet kwabe sekuba nguye ontshela indaba. Wathi mina Simba andazi, because abantu ndiyababona ukuthi abantu basebenzisa into zabo la. Abantu baye enyangeni ngokuhlukahlukana because of cabanga le position akuyo ukuthi uhola around 50,000 lo tata lo. Asike siziyeke ibonus nezinye. Sikhuluma nge-straight salary. More than 50,000 lo tata le imali ayiholayo every month. So do you see abantu ukuthi cause ama benefit ukhumbula badembo imali ephezulu nama benefit a serious. Yabo, ikhampani yakwazi nje ukubhatala ama medical aid, yenzeni. Imnikeza even a transport. You understand? So do you understand ukuthi abantu abaninzi bayayifuna position? Wathi mina Simba ndiyamqala mina umuntu ofana nawe. Kusho yena wathi ndiyamqala umuntu ofana nawe. Because abantu bahamba inyanga ngokuhlukahlukana bafuna the same position and i-applyelwe ngabantu abaninzi, not umuntu oyi-1. The same position. Because ndiye ndamtshela mina ndathi mina ndingena ngenkani. La nisuke nithi khona ndikhombile anibisajika. Wathi Simba ndikutshela nje manje njengoba ninazo i-qualifications zobu general manager, ne-general manager idle phansi yashiya. Uyothi kubalisa insomi bafowethu. Because yintoni? I-jealous. You wish ukuthi lo muntu lo mthandayo omthembileyo kanti ngenzeka kuba lo muntu ebezifunela ubu-celebrate. Cha kwenze ukuthi wadibana nje nempatho efana nawe. Xa idibana nempatho efana nawe nawasewamthatha serious. Kanti lo muntu lo ebengekho serious ebedlala. So ngale ndlela iyakubona ukuthi uvalekile, uyoba seba serious. So kumnandi ukusebenza ngedlozi, usebenze ngoNkulunkulu. Kumnandi kakhulu bafowethu. So itopic yanamhlanje ezengisisho ukuthi indaba ingantoni? Ngokuqinisha imoto. Mawusukuthi wena ufuna ukuqinisha imoto yakho, because of imoto ziyashayisa.
imoto khona imoto guys ekwazi ukulala amagundwane, not ukuthi indala ibintsha ikwazi imoto ukuthi ilala amagundwane. Mongakayibona onto yandazi ukuthi uyibonaphi. Imoto ziyashayisa, abantu bayifuna imali. So imali, you do something. You don't need to provela abantu ukuthi you can do this, you do something in order ukuthi uthole imali. Ayikho bafowethu into ukuthi uzothatha u100,000 or u10,000 unikeza abantu la ku social media ukuthi ndi-investeleni, noma mhlawumbe unikeze abantu endaweni yakho uthi ujoin o-Triple M scheme whatever. You do something ukuthi ukwazi ukuthola imali. Simple. Uyabona? So ilife nje ibusiness. Uyabona mongayilanda kahle ilife uyijonge ngisho nakuJesu Kristu imbala. uJesu mawulanda lifestyle yakhe from ekukhuleni kwakhe. uJesu mekhula unikelelwe ngento ezinhle. iBhayibheli meyiqhubeka ithi uJesu mekhula futhi waphinda uJesu waba yicarpenter esenza amatafula nokunye. Uya understand ukuthi indodana kaNkuluNkulu yayisenza something for ukuthola imali. uJesu mesekhulile walandelwa libandla elikhulu uJesu namhlanje lisabizwa igama lakhe. You do something ukuthi uthole imali. Ayikho into ukuthi kune company ethile eShayina esithumela imali kuyo. Why eShayina bona bengabi rich? Why eShayina bengabi rich? Mna bafowethu la nikhona ngilapha because of uNkulunkulu wanikhetha ukuthi nibelane edlozi. If bekuthiwa mina ukuzikhethela kwami ezabantu abaninzi bendazi ukuthi uSimbu kwibusiness, anikho kwibusiness njengegama, mina ndikwibusiness nange-action. If mina bendizikhethela mhlambe nganisithi maybe ndifundele something or ndisebenze endaweni ethile, ndiloko ndizigive ama-promotion, ndiloko ndizigive this, ndizigive that, but ngale ndlela ukuthi oko andikwazi ukukwenza. That's the problem ngosima, because of mna bafowethu ndibizelwe kulento. Akuyonto ukuthi maybe kanye ndazikhethela. You understand? uNkulunkulu wanishuza ukuthi wena mntanami uzokwazi ukuthi usize nabanye abantu. Ingakho abantu ndine group and abantu besizakala. Ingakho abantu besizakala. Yabona bafowethu nizobona kahle. Yabona ezibanje ndikwi pressure, ngifuna ukuniqhatha njengamanje ndikwi pressure because nisajongile ukuthi sibe nendlela ezokudibana nisalungisa njenge leader. And akunamuntu onisponsorishayo, akekho umuntu onidonatelayo anything. I'm doing everything for myself. You understand? And futhi anikhali nakancinci ngoko. So njengamanje kusho ukuthi ndisalungisa ukuthi ndikwazi ukuthi ndenze indawo njengoba bendintshela eCarltonville ukuthi sikwazi ukuthi sihlangane kuyo. Nizozibona imoto abantu abahamba ngazo abeza kuSimba. Abaninzi bebesiza ngemoto ezincinci. Abaninzi bebeza ngemoto encane, nami ndibona ukuthi you understand. But ngalendlela ukuthi I know ukuthi ndinedlozi. I know ukuthi ndinoNkulunkulu. Izinto zizokwenzeka nakubo. Namhlanje bahamba ngegiant zemoto. You understand? Into ethi moyibona nawe ubona ukuthi hayi imoto. Yabo? So kukuba njani? Kukuba nedlozi. Umuntu onedlozi umnandi ngento eyi1 umuntu oNkulunkulu. uNkulunkulu akancishani njengesithwalo. Isithwalo sizontshontsha inhlanhla kuwe. Ingakho abantu abalandela umuntu othweleyo bokade uhamba ngeMercedes Benz. Xa uhamba ngeMercedes Benz soyajika uya kwiToyota noma mhlawumbe ya kwiHonda ezincane. Kade uhamba ngemoto mhlawumbe nga1 million mawuqala ukudibana lo muntu athweleyo.
Le moto leka 1 million iyojika ibe imoto mhlambi 150,000 ibili uzoyiciciyela ngoba imoto zenyani ngoseziqala ko 260,000 after covid. So umuntu othweleyo untshontsha inhlanhla kuwe, no matter angathi thandaza, no matter angathi yenzani, umuntu othweleyo uthatha inhlanhla zakho. Ongathwalanga ukunikeza inhlanhla umuntu ongathwalanga, ngoba umuntu ongathwalanga uyakwazi nje ukuthi uma ufika kuye impilo yakhe ishintshe. NjengoJesu, uJesu babethi xa befika kuye impilo zabo zishintshe, because uJesu benjani, ebenikisa ngenhlanhla ebantwini. So umuntu ongathi yena usimba dati kusho ukuthi iziprofeto zami uzibonile wangakholwa, noma mhlambi uhlusheza izinto ezimhluphileyo, eyo sekuyinkinga yakhe. Ndithi inkosi imbusise naye. So ndizoyenza nje kanjalo, but sazohlangana nibona abantu abeza kusimba ukuthi bahamba imost yabo, not bonke bafowethu, imost yabo, because bakhona abantu ngokuhlukahlukana. Even sho mina xa kufika umuntu kume security eholo 3,000 ngenyanga, 6,000, yamtshela ndithi try ukwenza something. Ungaloku ukuthi ufuna ukujoyina abo scheme, ngoba kusasa uzothuka ibhangela uthi alisebenzi. Kusasa uzohamba uthetha ngosimba uthi usimba kanamandla. Uyabona ne? So do something, funa ipromotion, thola umsebenzi ongcono ozokubhatala ngcono, vule yakho ikhampani. Yabo, do something. Nami lokho ngisisho ndithi bafowethu, this time ndibhizi ngebusiness, this time ndibhizi ngento kanje, this time ndibhizi ngento kanje. Yabo, siyahasla. Yabona la kwibusiness kuyahaslishwa bafowethu. Ndishona ngo-10 ebusuku uyayazi ukuthi no kumele ukuthi uphinde into yakho uyiveze ukuthi bafowethu nikhumbule ukuthi kunento enje. Naxa ngaba bekuvusa ndisho ngo-2 ekseni kwibusiness, uyavuka ngo-2 ekseni. Yabo, so ibusiness nje into enjalo. So izinto ke bafowethu zinjalo ke guys, zinjalo. Funa ukuthi kwelinye side man enjoy nikhumbule ukuthi cha kunento enje izothi. Yabona into endiyithanda ngempilo, uyothi mhla impilo ikushayayo ukhumbule, ukhumbule ukuthi kunento enje, because kunabantu esebe accepte ngendlela ukuthi umuntu ubona hayi yena ipromotion moyifuna hambi uyofunda. Kunabantu abathengisa itamati, those people bathengisa itamati, bathengisa izinto ezibhedayo. Kunabantu abahleliyo emakhaya dehe, banama degree, banama diploma. Don't think usimba xa ndiza la I'm here to joke okanye to brag. I don't have time to brag because andikho kwi-competition. Yabo, andikho nje kwi-competition. Always ngisho nabantu ababragayo kunomuntu oloko engcono ukudlula wena. Always nje life ini kunomuntu ongcono ukudlula wena. So elifini ento ezendizivezayo is because of I know ukuthi most kunabantu abahleliyo bafowethu, and omnye uyothi no inormally ukuthi imisebenzi ayikho eSouth Africa, uqamba amange, imisebenzi khona, because ngowuhleli kanjalo kunabantu abathola imisebenzi, abanye same company ofake kuyi CV, same place ofake kuyi CV, abanye bayaqashwa kuwo ndawo, same position. So ilife akuyonto okudlala bafowethu, akuyinto okudlala. Kumele ukuthi uphakamule elifini. Xa kumele ukuthi ulwe nangosimba nangobani, ilwa, ngoba awuyazi yatyebisa yakho umntana sekhaya. Usiva kahle isixhosa la ukhona, awuyazi yatyebisa yakho. Abantu bephumelela namhlanje sekunendawo abahamba zona namhlanje.
kunendawo abagqitha kuzo. Awuvele nje uhlale nje awazi ukuthi ispirit sakho sime njani, awazi nokuthi kwenzakalani, you just saying ne degree. Abantu nama degree bathengisa ema taxi rank namhlanje. Abantu bathengisa ema taxi rank, ice, thengi ice, thengi sweet ka 10 cent, umuntu one degree, full lawyer igcwele pha, otishara bagcwele, azathi umuntu mina hayi ebafethu ama-IT kuma-retail, professional doctors. Uyibona i-professional doctor ibhizi, ibhakana nezitina phaya, ubhakana nesitina sika 7 rand, u-professional doctor. Ngoba kufanele ukuthi uphilise abantu esibhedlela. So bafowethu, uma ngaba ucabanga ukuthi mna Simba anikhathala abunixelela ngabo ngoba andibazi, xa uya kubo bendingekho. Mna sendibaliselwa ngokuthi ndandiye ku-Dr. Nanakwaku what. Mna kum ndinguSimba, xa uza kum angeke uzisole mntana sekhaya, ngeke uzisole. Mna ayino into endiyenzayo. Abantu abatsha njengoba nivule igroup, anivulanga igroup ngoba kuthiwa ndingutsotsi, andivulanga igroup ngoba kuthiwa ndidlala ngabantu. Ndivule igroup because of amandla endinawo, it's because of umsebenzi endiwenzayo. And ukuthi ninamandla andidingi ubani ukuthi anipruvele. Umuntu okholwa nguNkulunkulu ngokwenyani, you don't need people ukuthi bakutshele ukuthi hayi nyani ukholwa nguNkulunkulu. Uyazazi ukuthi uNkulunkulu uyamkholwa, and uNkulunkulu already ngoba enhlizweni yakho sowuvumile wathetha naye, automatic uyazi uNkulunkulu ukuthi uyakholwa nguye. Uyokusiza ngantoni into ukuthi uhleli uhamba abantu and awusizakali? Uyokusiza ngantoni? Because if uhamba umuntu, kumele ukuthi impilo yakhe iphakame, kumele ukuthi impilo yakho ishintshe. Uma ngabe ucawa usonta ngokwenyani, kumele ukuthi life yakho ishintshe. Uyahlupheka uhlele endaweni eyi-1, uyahlupheka uhlele endaweni eyi-1. Iwest part uzame ukuthi nami ndifuna ukuphumelela, but still uyahlupheka. Isikhathi sokuthi abantu abanama degree namhlanje uphakame. Isikhathi nje sokuthi ubuphakame, uyekele ukuzikhohlisa ukuthi wena une degree, i-life bekusuppose ukuthi une depression mawunjalo. So hambe uyothola i-psychologist ikwazi ukusiza umqondo wakho. Ukuthi une degree doesn't mean ukuthi you deserve ukuthi wena by force ukuthi ihambe uyosebenza. Une depression mntana sekhaya, ingazikhule, une depression. So wena xa ngaba ilife ikuvalile khoneni, une degree, uyazazi ukuthi bekumele ukuthi uyatisha, but ngoku awutishi, akunamuntu ofuna ukukuqasha. Thola umuntu spiritual ozokusiza, thola umuntu ozokusiza. Akusho ukuthi xa sithi inyanga sonke sizinyanga la. Kunabantu abathweleyo la kule game, hayi indaba okudlala. Kunabantu abaphuwe ngokuhlukahlukana, kodwa singabiza sithi inyanga. Kufana xa usithi umuntu, ungasho ukuthi abantu ngabantu, kuno evil, kunobani, kunezinyoka, kuna everything ekuthiwa ngumuntu. Kunabantu abadla abantu. So same thing nasebunyangeni. Ingakho mina ndingamthanda umuntu ozonibalisela ngestory senye inyanga ukuthi enye inyanga eniqolile. Ngiyengayithanda ukuthi uzonibalisela ngezona, because inhloso yakho kunibalisela, andanoba ufuna simshaye, andanokuthi ufuna sithini, ngoba xa sendikubuza basimshaye, masingamshaye, masimiyeke emkhulu, uNkulunkulu uzombona. What's the reason ukuthi uzonibalisela? Ufuna ukulanda imali yakho back, phone lubani nobani uzokwazi ukuthola imali yakho. Hayi mkhulu, yiyeke omali kwathini, intoni inhloso yakho ukuzonibalisela? Uyabona? So
because mina there's no need ukuthi unganibalisela mina ngenyanga zenyana ezilegit, inyanga eziqolana, inyanga ezidlalayo, inyanga ezifuna uba famous. Khona abantu abathanda nje ukuba famous because ukuba famous nokuba li-celebrity is an opportunity for ama-business sowenzayo, because the more famous is the more connected to whatever oyenzayo. So my prayer ukuthi whatever oyenzayo makube into legit, yabo, because ezinye izinto zokuthatha zikubukise ngabantu. Obhlungu ukuthi sikubone upha phezulu because ivela abantu abanomona abaloko bekhona abanjani njani, but kusasa sikubone so wehlile so pha ezantsi, because mawuphezulu uwakabhlungu inkinga, yabo, uwakabhlungu. So bafowethu inamba mithi 064 977 5263. Ngibonga kakhulu ukuthi niniphindlebe guys, sikwazi ukuthi siyenze lento, but kufanele ukuthi nabantu basemakhaya understand guys ukuthi sisikhathi sokuthi niphakame nixhumane nabantu abafana noSimba, ngoba kungenzeka ukuthi ugijima icawe awusizakali. You understand, awulitholi uncedo olufunayo, but wena kusoloko wacawa ngo-2012 umntana sekhaya uvuka emaqandeni, ku-2026 uyodlula ngumntana wayeseprimary, umntana jike phambi kwakho abe yiloya phambi kwakho, wena usahleliphi? Usahlele primary, usahleli kwamqondo ukuthi une-degree, you deserve ukuthi njengamanje usebenza iposition ethile. You are depressed. Vuka uhambe uyosebenza, uyofuna uncedo. Bakhona oSimba, bakhona. Bafethu kunabantu abafana nami, yabona umuntu ophiweyo, unesiphunyani usenza ubunyanga, amathuba ukuthi usebenze mancinci. Hayi ukuthi xa uyosebenza akusebenzeki, amathuba ukuthi usebenze mancinci, because icabanga into eyi-one mayekuthiwa ne-professional plus mina ndizithandela ibhizinesi ezabantu besasa. Makuthiwa ne-professional endifaka 9 to 5 for umsebenzi nje ondifaka 9 to 5, sizobaphi isikhathi sokusiza abantu, because umlungu ikhampani nekhampani ikhathalela kusho ukuthi imali engena kuyo. Ikhampani nje ifuna imali ingene pha kwenzela ukuthi bakwazi ukuholela, bakwazi ukwenza 1 no 2 no 3. So ndisebenza 9 to 5, ndivuka ekuseni ndiye emsebenzini ndibuya late, ndikhathele kunomuntu ofonayo, hey Simba, ndifuna ihambe yonikhipha isilwane emfuleni, ndifuna uninikeza ibhangela, ndifuna wenze decent that. Mawucabanga ngizosithola lapha isikhathi futhi ngathi ndenza kanjani, yabo. Ingakho ngitry ukufocus aphi, ngitry ukufocusa kwibhizinisi kwenzela ukuthi nawe xa ufika nenkinga zakho ndikwazi ukusiza. Ukhumbule ukuthi igift is something ongeke ukwazi ukuyishintsha. Khethile, thathile, vumile, yena so. Thathi igift yabo. So hayi ukuthi kwigift usuke kuthiwa mhlambi unqena ukusebenza. If benqena ukusebenza ngaba kwayimoto endihamba ngazo ziphuphile, ngaba kwayimizi endihlala kuyo, ngaba nje nawe uyabona ukuthi imizi ebhedayo. If bekuthiwa uSimba unqena ukusebenza, kukhona ukuhlupheka kokuthi ubona abantu ngathi bayahlupheka, nisekuqalayo niyahlupheka. Kukhona nje ingqondo ezinjalo nje ukuthi mawuhlupheka ubona abanye abantu behlupheka, uyabona, because abantu bacabanga ukuthi impilo kuthiwa intoni konje ngesilungu, kukhona abantu abaninzi abaye bacabanga ukuthi ngaphandle kwabo ngeke uphile. Depressed, you are depressed, into eyidinga ukuthi ihambe yolashwa, that's it. So udinga odoctor besilungu abazothetha nawe, because uyocabanga ukuthi izinto umhlaba uyama uma wena uthule. Umhlaba ufike umhle unje, kunamabillionaire uzofa, kunamabillionaire even aba sebezisenteniye uzofa, uyothi mawusifa nje sebezibillionaire. So ukuba khona kwakho nokungabikho kwakho kwesinye isikhathi kuyafana.
kwesinye isikhathi nje kuyafana. Bangaqhatha bathi uRamaphosa ubekwe nguwe pha. uRamaphosa ucontroller A to Z, uthanda ungathanda. You can say kusasa siyastrike ukuthi skip uRamaphosa. If uRamaphosa akafuni kuphuma and those top dogs uRamaphosa azozithuma zizo zizovala yonke nonsense eyenzakalayo. uJacob Zuma waphuma ngoba efuna ukuphuma, ingakho naye wayisisho wathi because of niyangixosha and nambe senibona into endiyihlala lapha hayi. So andikho lapho ke guys. Ipolitiki ndiyazi ukuthi singayithetha kuze kushona ilanga. So ingakho ngithanda i-social media. Ngithanda ukuthi manje ifamily recognize kakhulu. From ifamily enzalwa nayo ngifuna ukubonga kakhulu. Abantu abaclose nami abandazi from ndisakhula aba-recognize le gift before even nami ndi-recognize ukuthi kanti ndiphiwa amandla amangaka. Sendiyababona nabo ukuthi bayandirecognize kakhulu kwi-social media. Bayanibona ukuthi no man uSimba nangu. It's just abantu abaninzi babhidiswe ligama. Cha, igama bafowethu anifuna uniqhatha. Edlozini igama ubanalo. Iyafana nje. Edlozini igama ubanalo. So ligama elokuthi abantu abaninzi kade bengaliqhelanga. So and one thing endiyithanda kakhulu bani-recognize nje even noba bethukile, but at the end bayayibona imisebenzi emihle endiyenza. Bazokhumbula abantu iziprofeto zami ukuthi ndizithetha lani. Ke ndathetha nangezinye inyanga ngicela ukusho esifana noBhaka, ngicela ukugqitha nje because already uyaziwa i-influencer. Inyanga aphinda be-influencer as we all know uBhaka, you understand. So babona abantu ngesikhathi ndimprofetha ukuthi kahle kahle uSimba udangerous to kweyiphi level, you understand, because noma zethukisa kodwa even naye nabantu abamamela isiprofeto sami babona ukuthi uSimba ngumprofeti ngoba naye zethukisa ngereasons zakhe, mhlambe exakekile noma mhlambi whatever beyisenzeka kuye, uyabona ngendlela wathatha ngayo inhliziyo yakhe xa isiva ukuthi kunabantu abazomhlasela, but okokwenzeka abantu bekubona. Ngoba mina ndathetha ndathi noma uyak-accepta noma uku-accept kuzokwenzeka. Ingakho ndiye ndithi ebantwini mangabe ucabanga ukuthi ndiprofeta noma mhlambi ndithi xa nithi nizokunikeza ipromotion into beyivele izokwenzeka, usuke uqamba amanga. Ngoba ukuthi uqamba amanga from the first place, why bozomamela? Why bozomamela from the first place? Why ulandelela uSimba? Ngoba umlandelela uSimba because kunento oyibona la. Yabona guys, channel yami ne ukuthi uyibona ingathi ayikhulanga that much kwesinye isikhathi, it's because of ndithethe inyani. It's because of isikhathi esininzi ndikwizinto zakwaspirit, izinto emna endikuthembisa zona uba ezi noma kuthiwa zenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu endimkhonzayo nedlozi endihamba nalo kuyenzeka. So wena mawucabanga than umuntu ofuna mhlambi into beyivele izokwenzeka, let's say intatheli vele is because of everything yakhe iba organized, everything yakhe injani. uNkulunkulu kwazi ukuthi la khona bese kungasanethi imvula, athi imvula la izonetha. Kuba vele nguNkulunkulu namandla obuNkulunkulu imvula iyanetha. uNkulunkulu ukwazi ukuthi uhlupheka athi wena uzoba ibillionaire, ube ibillionaire, uyabona. So izinto zihamba njalo. Ungabona let's say kwesinye isikhathi nangezinto ezincane umthakathi uyakwazi ukubona if kunomntana lana onegift, if uyabona ukuthi kunomntana ozomphazamisa kwambeni kwesikhathi, umntana onamandla ukwazi umbona abafowethu engakwazi umntana khona ngisho nokuthandaza.
engakwazi ngisho nokusho uba wethu usemazulwini wathi abone umthakathi ukuthi lo mntana lo uzomphazamisa kwambeni kwexesha afuna ukumcima. Ile nto yenziwa nguFaro efuna uJesu. So kunabantu abaxakwe izinto zabo, umuntu abeseqala sesithi into beyivele izokwenzeka. Mntana sekhaya uyadlala. Umnandizana lama-solution is because of kuyabheda. Why ndikushaja is because of ndiyakusebenza, ndikunikeza knowledge endinayo, ndikunikeza amandla endinayo, ndikunikeza isikhathi sami. Yabo, mna nikwazi ukuvuka ekuseni ndihambe ndohlala 9 to 5. It's not ukuthi ndinemali, andinamali nami ndilambile. But xa ningahlali 9 to 5 uyayicabanga ukuthi wena awuzukwazi ukuthi usizakale, angeke ukwazi ukuthi uncedakale. Beningawuhlali 9 to 5 because of automatic le gift le ikhona. Kusho ukuthi kwayikhampani engathi ndiyayisebenzela ngaba ndiyithwalise nzima. Ngisho even nano obocabanga ungiqasha la ukhona, xa ningathi nizokusebenzela ndizokuthwalisa ubunzima, because before i-contract yami iphele yonyaka kuzoba sekunento ezininzi kwa wena sowuconsulta kum sowenzani. Uke wathi omnye umuntu uyakwazi na Simba ukuphi imali uyiphi imali ungayipha kanjani enye imali? Ingakho uNkulunkulu ekwazi ukungichabela ndishona la ndikhona ebantwini abanga-understandiyo. It's because of la ndikhona ndisendaweni uNkulunkulu wandihlelela yona ukuthi Simba iba lapha ndizokwenzela. Lithi iBhayibhile into elula isonka ku-Elijah. O-Elijah babesondlwa zintaka, intaka zibanikeza izonka, zibanikeza amanzi ehlane. Uyabona? So omnye umuntu athi hayi into beyivele izokwenzeka. Akunalutho beyivele izokwenzeka. Akunalutho. Isizwe singenamprofeti sifana nje nesizwe sifileyo. Because of asinamprofeti sifile. Kunezigaba ke zabaprofeti ngokwamazinga. Kodwa isizwe singenamprofeti sifana nesifileyo. Ingakho uJesu ebethi kubafundi bakhe abe nguthisha, aphinde abe ngumprofeti, aphinde futhi akhulume ngoNkulunkulu. uJesu wayenepower yonke. Why uJesu wabhaptizwa kwenziwa zonke into ezazisenziwa? Enepower yonke uJesu. Lo sesiphikisana ngaye namhlanje. Bafowethu, nibe nobusuku obuhle kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Siyabulela kakhulu lapho Noel efunda